Kajingdan way barjala balahalla Jai Sri Ram hayeng mani Kristan hamaulenong bat dry kajingra yero niam Hindu kala wanra kajing ngomong ye kinong shong shnong kajela bat persha ye tu barjala bola tip kerteng kumu Akash Sagar kala don ru ka ejahar halat khra police station. Habapan jingkan tho nau ba Paul Lingdo Menteri Beri Kemi Ikatanat Kam Jungok Kai Partai bat nong ai ketien ka sarkar MDA2 hakanok phai sngi jang lai phau tari unok pra araja arpusa ulaong. Bakani ka rukam le katmu penjengut ya ka syongsuk syong snganya ka jela da ka bakta ha ka rukam ngnyam. Uba Paul ulaong bakani ka paru ha ka jing persyang ban penkala jaka mani blai ha ka kram mau jembun ha mau senram bat kumta kibor badai pet kum kibor balang ne ki snong ban long husiar bat dei ban penkre ya ki kendon ya ki brio ki bawan ha ka dor ki nong wan jungok kai partai. Kani da jingja ka ya ka jingam jong kani ka politics juga extreme Hindu sentiment bahwa telah sedang ban siap ada dia mendalah untuk Islam di kalau ke bah semua segmen bah berkum gini real di persyang ban penjemut ya kejing sok jing sain membeli kesti kejungi di nakaliang jom Sarkar Minister in charge of tourism penrem dia buat ini kejik persyang company kejik persyang di Kenahun Bandung syarikat mau senram buat banten telah di Sunyam ni dari si benda job ni ka fundamentalism keba nyiapan persyang keba ar kolong ba ni community pat bagi di Kenahun di Balang kin hap among adakar akap jingidai ba yenu isya bandung syaki jaka mani kijoki nama lada midai dan visit ya kenu ke yeng bani syaki bepat ki ri kadan ga nika proses ba tidak fresh bah tidak jar bah yenu isya rum di ngit kini kan long ka jing li di mak jong ki Kenahun ki basya ki universitas ban rung nomor kani hi kedai baik po jong ka absolute control jong ka tu ka Kenahun Balang niam at kami dan bendai bat ka sarkar ti ba kampung san chu kolong ba ni yang scam bangin Ailat ya kinu ki leadership niam bakin shim kabu bat kin wadra ru ya nam skill ya jela jumi kita kumsa dan gitu kumbangi la dip ke DGP Jogja State Kelantan Chai bala identify ya brio but ke aji ke chemela ke Jogja kawe ke bagin hapan sung thu Chai kolong ba ke tourism hame galia kadai ke ba long try ke community ni ngi yarap isu facilitate ya ke development kiba bun lagi tourist site ni kidai kiba ke penyak ke Shnong penyak ki semua penyak ki society ti but ke benda jongka state government kalau tan create ka infrastructure lagi tu jaka but kumju ban pentikna ka songsan law and order ti ndrei ya ka ba yenu pada ki sya ban rung ngasmo kini ke benda ke ba kini ki stakeholders kum ki societies darwashnong seng samla kini ban enforce ke lagi jong ki SOPs but ya kita ki SOP ki ba ki enforce pada ki share lang bat ka government kenang ba mangi pada ngila banyak trailang coordinate bat ki habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya